Ispričat ćemo priču o prometnoj nesreći koju je izazvao neoprezni Petar jer nije gledao lijevo desno dok je prelazio ulicu. Priču možeš ispričati slično kao ja ili potpuno drugačije. Petar je za rođendan dobio igračku avion. Odlučio ga je isprobati. Uzeo je avion i krenuo na ulicu. S druge strane ulice hodali su Marko i Maja. To su Petrovi prijatelji. Hej, Petre! Dozivali su ga. Petar se okrenuo, počeo je mahati i krenuo preko ceste. Ali nije pogledao lijevo desno. U tom trenu dojurio je auto. Jako je zakočio, ali nije stigao na vrijeme stati. Udario je Petra. Petar je završio u bolnici. Slomio je nogu i ozlijedio je glavu. Ali sada zna, uvijek će pogledati lijevo desno kad prelazi ulicu. Biti će oprezniji. Hajde sada ti. Odlično.